درباره و مجاره نفساندنا دستورێکی نو ji bo Tirkiyeyekan nû çûn Recep Tayyip Erdogan dibêje 100 salên komariya Tirkiyeyê me derbas kirîne, 100 salên destûrekê şermizariyê me derbas kirîne, hewlên me ji bo vê yekê ne em destûrekê nû yê azadîxwaz û serdemiyane ji bo Tirkiyeyekan nû dabinin. Ev tinê bi Recep Tayyip Erdogan nayê kirin, li gorî ev yasayên berdestên Tirkiye divê hem opozisyon hem li anê Kurdî jî digel Erdogan alîkar be ji bo vê çendê bikarbin wî destûrî binivîsînin ew destûrê ku hem opozisyon û hem Kurd û hem Recep Tayyip Erdogan dixwazîtin û kar li ser tê kirin. Derbarê vê mijarê min mêvanekê ye berêz Abdulahad Arvaz parlamentarê berê yê AK Partiyê ji wanê digel me ye. Berêz Abdulahad êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24. Em destpêkê bibêjin niha karîn şiyan hene ji bo vê yekê ku destûrekê demokrasî azadîxwaz serdemiyane ji bo Tirkiyeyê bê nifsandin û pesendkirin, pejrandin? Belê şeva we xweş temamî şeva milletê xwe temaşevanê xwe hurmet û selam û dua û em ji we re dişînin. Belê دوی cumhuriyet ku em dibêjin baqiya Osmanliya dewleta Tirka dewletekî teze ava nebû. Dewlet berê hebû belê mücadeledan sîstema xwe ewez kirin. Yani heta niha 5 heb qanûnê esasî di nava 100 saliyê de hatiye çêkirin. Qanûna esasiya ku ewilî sala 1921 ku cumhuriyet ku xelq wî wextê hiqûqê xelqê mafê xelqê cumhuriyetekî sîstemekî baş bû. 28 sal kişand paşê qanûna 1924 çêkirin, paşê 1960 çêkirin. Paşê wî ev di tarîxa CHP de hemû ev qanûn hatine ewezkirin. Yani qanûnê wî wextê, maddê wî wextê ku bûna mafê millet, dînê millet, bûna hiqûqê millet zefî wî ewez kirin. Eskera digot kî me hikûmeta cumhuriyetî em me înşa kiriye gerekî qanûnê me her nepêş, sozê me her nepêş. Di nava vî 100 salî da nava 30 saliyahanê da jî qanûna esasiya yan ya Tirka ku ewilî kenan evren em dibêjin ya eskerî ku axiriya wî 1000 sala heştê duduya da ku çêkirî ewa jî bi zora çek bi zora eskerî çêkirin. Ew ji wî wextê heta AK Partiyê da jî nîskê 140 heb madde em jê re dibêjin maddê wî hate ewezkirin. 125 heb maddê wî AK Partiyê ewez kirin. Ew sîstema mektebê, sîstema üniversitê, sîstema hiqûqê, sîstema edaletê, sîstema ku zarok her ne mektebê bixwînin zaf tiştê wî ewez kirin. Heta nexweşxane zaf tiştê wan anî tiştê ku pêşiya hikûmeta Tirkiyeyê, pêşiya welatê Tirkiyeyê müşkilekî mezin bû, sedekî mezin bû ewez kirin. Baş e. Berêz Abdulahad. Belê. Tamam, niha AK Parti serokatiya Recep Tayyip Erdogan muhalefet hem CHP hem MHP hem İYİ Parti her wiha HDP ku niha navê HDP beriya niha partiya çepakesek bû û HDP bû niha bûye HDP. Hemî alî dixwazin ku magazonek destûreka nû ji bo Tirkiyeyê dirûst bikin, binivîsinin, bipejirînin. Baş e. Di niha da yani divê çi cûre destûrek bî, çawa bît ev destûre, çawa bîtin ji bo vê yekê hemî alî razî bibin. Zaten Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di meclisê de ewela di vekirina meclisê ya sala 2023 da jî got kî ku werin em pêşiya milletê xwe vekin. Ew qanûnê ku zor dide ser milletê me ku pêşiya millet müşkilekî mezin e em ewan ewez kin. Ama AK Parti wetî ku ev qanûna esasiya ya nû bîne meclisê gerekî 401 heb wekîlê me bêje belê ev 6 partiyê hanê ku hizbê hanê di meclisê da gere ewan jî riza wana hebe. Tayyip Erdoğan bi fikrekî baş, bi niyetekî baş, bi niyetekî xalisane dibêje kî bira
معلم ما برا پروفسور ما برا ملت ما سر به قانون بخبرته که ماسیا ترکیه چه هیا چرا ترکیه ناچپیش چرا ترکیه 100 سال جورتره هینک مشکلی و هنه ناین حل کرد هر کس دبیجه که قانون انگله که مشکلی که مزنه مثلا هینکی دستو دولت دنیای دا مثال از مثال کی بده لایقلق د 5 حوالات دنیای دا تینا اجرا کردن یکی وی د فرانسای دا قانون یعنی لایقلق هیا بلی فرانسای دا تی چی کردن فقط لایقلق د نوا ترکا دا مشکلی که مزنه اما د قانون اساسی ترکا دا ارچار حب ماده کو د بیجه ناین عوض کردن هر وکی کو قانون الهی نای عوض کردن طيب اردوغان جي دبيجي كي برا اف قانون هاني ورا عوض كيرن برا ملت كي چه دبيجي لايقلق دولت تركا دولت كي ديندار لايقلق كو ايشي دين و دولت تابي هفنبه مثلا باشا برس عبدالأحد بلي تمام يعني يكجه پرسا 100 سالية تركيا پرسا كردانه هيا نها پرسا كردان نهاتيه چاره سر گیرن هندوی باوری دانه کو د دستورا نو دا پرسا کردان وره چاره سرکرین لسردستا رجب طیب اردوغان؟ ولا از بی بیجم نه امیده کی کو د مثلا کردیتی دا حقوق کردیتی دا زمان کردیتی دا مافی ملتی کرد او پارتی دی صمیمی نینه مثلا جهپه هم بیجن جهپه دوه تا خدا حزب کرا دکاری زمانی کرد مشکل کردیتی حل بکرا اما هدفه مثلا دبیجه لبل صمیمیت و هب امی وی جاری بزانه که هدف و مجلس دا دستی خوابه ده دستی حکومتی که مثلا وی اخ پارتی را بیجه مثلا هدا پارت بیجه که از حزب که زمان خواب قانونی مافی ملت خواب قانونی بین مزمان بزوری نا بتکینا بله یعنی زلال بوید نوا اک پارتی دا که چوا خونزی که پرسا کردکن جبو قانونا نویا دستور نویا ترکیه تشتکی وها زلال بویه کو جه هدف را بیجن یعنی هدف دستی خواه بکنه و دستی ودا دگل ودا بیان نه یعنی رئیس جمهور طیب اردوغان دبیجه او 6 حب پارتین ها د مجلس دهنه یک جه هدفه دبیجه برا روینین که چه داغازی وان هیا که چه مسئله وان هیا چه دخوازن برا ورن او جه مسئله خواه بینن لی فقط اراده هدفه تجار جبون خاطره و مسئله اراده کی به مجلس را به اقتدار را به آق پارتی را نچویا ریکی نچویا پیشی جهپه چه گوتی اوجی شکل کی باشقه دبیجه اما بی جاری فرصت که هاتیه پیشیا ملت ما مثلا بری حیشته یک حب وکیل حیشته وکیل هدفه چه بو هدفه چرا قبول نکر هدفه اگر قبول بکره حکومت مثلا ایرو چاکو مهپه و آق پارتی اقتدار دا دست هف اتفاق کردن چون وقتی گفتن هدف نهاد باشه برس عبدالأحد هدف برس عبدالأحد دوام نکردن تمام اف ما گرتی هدف ناخوازه هدف نایه پیش هدف دست خواه ناده ناوا دست آک پارتی جبو چاره سرکنا پرسا کرد یعنی حزک خواستک هیک جم آک پارتی کو پرسا کرد چاره سر بکه ده دستور دا از بی بیجم او نیتا کو خالصانه ایرو مشکله که چه هبه وی مشکل نه از بیجم وانا بری قانون فلان ماده دا اف ماده هانی دبیجه برگی یانش وره فهم کرن اما رجب طیب اردوغان دبیجه چه مشکله ولات مهیه صادجه مشکله مثلا کردیتی یا علویتی یا ایزیدیتی یا ملت دیجی که هبه بله بینن انوال خبر چیه درده و ملت و چیه یعنی صمیمیت تا کوزور دا یکی دستی خواهد دریجی دستی تکه توجی کلم دبیجن توجی دستی گرتیجی را بینی پیش ابنا چه پیش مثلا نه قانون اساسی ترکیه دبیجه که ام قانونه که نو چیکن یکی تازه چیکن یکی تازه چیکرن نیدا همو عالم ما مزنه ما سیاست مدار ما همو سیاست ما رئیس پارتیا همو گره که خبر بدن که ورنه جیه که بیجن که بله تو دبیجی که از و ماده قانون دا مثلا حزد کم ولاد حیوانجیتی بکن یا زراعت بکن نه حیوانجیتی خواهی نه که زراعتی خواهی یا ما فی ملت ما چی که ماسی که هیا اوی بین از زمان اما سال 40 سال امدین خواهدنی بلنگازی ها ملت ما پریشانی ها ملت ما ولات ما کوپاش کتی تو گاوه که ام نچونه پیش گره ایدیک بگوهرن فکر خواه بگوهرن
düşünce xwe biguherin, rêya xwe biguherin, belê eva menfiata milletê min e, ez jî hema 2 madda bêjim, 3 madda bêjim. Vî maddê bînim. Ew Tamam, dest îrade xoş, Baris nan Abdelahat, nabê her bijît. mezûlkirinê. Spas ji bo Baris Abdelahat Arvaz, parlamenterê berê AK Partiye ji Wanê didgelme bû gelekî spasîn her hebin.